ole ma sain ka video te mo ngai thut saka mo thil sak thin tu te zong zonga lom thu ka soya tim mi ro thil sak le zel tur point ka som hal bok chewani tun tuma chuan khovel mi pajinga ngai san ber Donald Trump ti te Reverend Franklin Graham thu chuak te kumsang hi somni palia President Ivanka Trump ti te kan ngai thau don ni kumsang hi somni chunga khovel mi pajinga ngai san bera Donald Trump Polin tak golap Polin ati chotang chuan US President Donald Trump chu kumsang hi somnia khovela mi pangai san omber an than chuani kumtin hetiang hian Paul ti chuathina nia khovel khoi hmuna po cheng mek mi pale me chia zinga tunga ngai san omber tia zona siam ani thina Donald Trump chu mi pangai san ombera than chuani in me chia ero Obama no pui Michelle Obama ni thunga anni zo chia hian Kamala Harris in adot lea Donald Trump hian kumsom panhi chung khovel mi ngai san ombera rorel tu Hussein Obama ron lualan ti na ni top 10 zinga langsar dang te chu Hussein Obama Joe Biden Dr. Anthony Fauci Pope Francis Elon Musk Bernie Sanders Bill Gates LeBron James le Dalai Lama ten nia me chia bi ka chuan soitongin Michelle Obama pakhat na nia chumizoa Kamala Harris President Trump anupui Melania Trump chumizo lea Oprah Winfrey Angela Merkel Hillary Clinton AOC le Queen Elizabeth II ten ni US Republican Party bi ka anminga isan ber an thang chuak ve boka ne takin Donald Trump chu Republican voters tenga isan ber ania za somli paria ta hmoa ama nai berin za pani amu ve ramani Democrats voters te point an thang chuak ve thowa za somthum pani muin Obama chu pakhatna alania azwa Dr. Anthony Fauci ani khovel mi pangai san omber top 10 alangun ber record vong tu chu kumsani sompariata boralta pathian rongbol tu Reverend Billy Graham kha nia Adam chung khan voice somruk pakhat ngot top 10 a alang pa a Donald Trump hi voice som lang to in President ani ma khan voili lai lo lang phato bokani Christian ten kan ram tharau kan chan chuat heina turin Republican hi kan vote ram angai ani Reverend Franklin Graham USA hian Democrats thiang zawle Republican Conservative ten sarkar na siam chok thina Democrats an sarkar hian pathian an hoisan tlang poya tuna po hian Joe Biden a hi President a andem ngetani ngat chuan USA Christian din mun hi der thong le hle in mitam takin an ringa Senate Republican in Rowan rel chun zomero chuan Democrats te duang thalin an che theidon lowa Christian de thlawang hautu an lo om don ani mase tuna hian Senate seat in thangtur an om meka chuta chuan Democrats in nenan chan vai chuan Christian thurin kalzonga dan siam nom ti Democrats lamin an duang thalin Rowan rel to dona chu Reverend Franklin Graham a point a holoka January ninga a Georgia Senate seat in thangtur a hian US mi puin America tharawa chan chhuat theina tur chuan Republican candidate te an vote nge ngai tin ngen na ti chuak ta hialani Reverend Franklin Graham a chuan Biblearin na ngat Christian inia Georgia cheng ini bok chuan kanram tharau hi mun der thong taka ading megani ti hriala tong trai turin pathian si paite hui khom tur le Senate in thang tha tura hian vote ngei turin na ngen che ni khongai takin I thian te iveng te le I chung te tong traya vote thak ngei turin mitu mangche Conservative ten Senate ro rel na kan chana ni chuan le fo ngai dan bing tak te hi dang thei kanom to don lova tunlo nakina siam thatle thena hun thra kan nei to lovang iram chui ko tain ngat me kani tin thu chua siam ani hriat thewangin Joe Biden a president ani chuan Democrats hian alowa lok chuakin left radical agenda nauti tlak LGBT choisan pathian le ko ran ngai san lo na le ko rana chia tax lak thlengin antum le dona tin ring lo mi illegal immigrants atam theyang ber USA a lak lu antum don boka USA a hian Christian te minority an ni thoi lawang te soi thei lawani kumsani somni palia President Ivanka Trump kumsani somni election z chu achi ri ngei mai
tun thlengin president anem nge tur chiang le huai taka soi thei po la nilova US history break khopin president nilai Donald Trump a chuan vote musanga Democrats le media te chuan tolol Hussein Obama khan vote nuai zaruk somkua amua ti chuan countries zaria somsari pathum ala boka Donald Trump ero chuan vote nuai sari somnga muin countries sang hi zali somkua pasari lai ala tlinga mase Donald Trump an chaktaka ma hruaina vote an chiar mek na Democrat state a te chuan vote chiar lai chop le chila ti top thut ani nuwa an postal ballot amaka tam an hu bel thura chuting an hu bel te chu Joe Biden a vote tu hlir an lo ni le zel boka amaka ni vote chiar chun zom ani le khan ballot paper an chiar vote noi khat sing ni sang thum te chu a zone zatin Joe Biden a vote tu hlir ani chozar mai te kha thil oi omlo ber ani hial ome Pennsylvania phei chuan vote an chiar thadona Republican mi le sa te zong vote chiar na tangin an hnot chuak te a ti chuan an chiar that le nuwa vote an chiar zong noi nga sing riat jinga za sum kwa point pali te kha Joe Biden a vote tu vek an han ni mau mai pek boka vote chiar ti top ma zongin chak takin drama vote tu ten man ruai zara an ti top thuta an chiar that vele drama vote tu an bota veka Superman speed a chakin Joe Biden a vote tu hlir mai motor truck trip thum te an han om chhota zot mai te kha ni ya ti chuan Joe Biden a chuan vote nuai zariat som a hmuta heu mai ani chuti lai chuan rigging ve thelo country sero zali somsari pasari chi ala thung president thantin te reng hian countries an da tam ber zia thina ni ya kumsani somni election a chuan USA history CM2 Joe Biden an countries zali somsari pasari chi zula theya ole heting lami chu soizom du lo mayang tuna hian trama hian mithil ti theilam tang anei chaw leya Republican ama wanga tling ngei te po tramatan engma anti du lova an re thu pareng maya just le Supreme Court Justice arwat tengei point am phasan ta zel boxi trama chuan Republicana ama phatsan tu te chu a threng to don ani tin a thin rim thu a soi chuak hial to a politician e rule e zonna bera politics khelte ti rem veka tum miau si wang hian a party politician ngei te point trama hi da bo an du ta ni berin alang to Republican voters lamtang nei thaber record nei mek si hian Republican politician ruai tu te lamtang anei tamang tat lo hei hi US Republican Party tluk chiat na tur ani ngem ti chu khuareya a hriat chho thuai tura ngaila Donald Trump tan hian president di na tur kong zong aping vek ti na chu nilo ma se adik na sual sak tu lamtang anei chaw ema wang hian ata na kong chho tak zet to ania a cheber donin Joe Biden hi president na nem nge ni chuan Trump a hian kumsani somni palia president a chu le mai ring tu an tam hlea chuti lain Trump a faduat Ivanka Trump chu rin kai per te zinga mi ani der to bok Monday khan Ivanka Trump chuan Iowa mangai thu tuita chu vele a thil tui chuan politics a luatum ngei ni a hriat na alien ta em maya ama Ivanka Trump hrim po hi Iowa a hian ami kholo hle mai boxia apa tan voi tam tak Iowa a campaignin huna mang thina a campaign sak Donald Trump a chuan Iowa a Joe Biden an he ta reng bok nen chuba ka Republican politician te tan campaignin Iowa a hian huna mang na sa em bokani US a hian politician le media le Hollywood milarten Trump a hi dulo viau ma se ami puite hian Trump a hi an langai sang tak zeta Trump a kalna tura pianga asang asinga tam mi pui an pungkhom zela Trump a mai ni to lovin tuna hian a fanu Ivanka Trump le Trump a fapa Donald Trump Jr. te hian nasa takin bu an khwar meka Trump a supporter te chuan an du nasa to mai sia politics hi reilo te a an du chil ani poin amak lovang kumsani somni palia Republican presidential candidate turzinga an rin kaiber an than chua zinga po Donald Trump Ivanka Trump le Donald Trump Jr. te antil le der to ni ole soibel tur tam hle ma se hundem chang danga thudang Donald Trump malak na wanga Middle East arem na thenbel zel dante Indonesia le Oman te chuan
Israel an do dal na hli an tum chho dan te ron ti chhuale kan tum don nia